Una na aje abosomsom dia. Obefa so on se enye nyuma panti. Wo sori wo bu nkrafo na osori na wo show dan. Dan ASAMOAH fa wo GYIMIE ne kawa no tum. Mefuni ban bi ena di wo musakola ketu 31 years awu a fa wo GYIMIE ne kawa no tum. Na fa Bible na wo show dan kwase aba. Wa wo twam ba yi a makeup na ye so wanyini. Ena ade ye yi. Ana ga so nko ano ya. Ma me sakra wadwene. Ena wo soli a wo se ayi moke. Show di konkas kakoma. Bi abosom wana ka to ba abrokrase abosomsom ye nkwase asem una na age abosomsom dia obefa so on se enye nyuma panti wo sori wo bu nkrafo na osori na wo show dan ya show Kristo ubetima kasa wo dan na osisi ye na ye Kristo na ma osi ayaza ene krono bona de si ye ne eye osa wawie ko anu tum kura sister ka wanu tum Impesa me de mani beso mani bre beso wo so Ghana wa mani me impesa me de mani bre beso wo so obi enu ye kanya nsasema no paetie wase bibia won sabe kasa wo ye no fo ahoden ye na dwuma ne adwene nyansa ne nimde sa wo bu nkrofo age nkrofo god na sa nyame anku ana sa wo ti ase a onpesa obewu boni enti sachira de ja sa so dan na de wo ho no Tina Yesu ko Jerusalem wase asodan we amosie me de daku bebu nam de nansasi no opese oyi wo madwini fra asodan no so se asodan kase na nyenkwa e wo yesi adan keke wini Bible nti na asora na uye tobe di wiase japade ho ho yeah posi minima konkosem di minim hiadi Bibia akokwa me Kristo nti so so di Kristo dia mefuni ban bi ena di wo musakola ketu 31 years awu a wa wo twam ba yi a makeup na ye so wanyini ena ade ye yi ana ga so nko ano ya ma me sakra wadwene sakra na so se wafra bosumsum mu abeji Yesu adi a babra bakonkono na nipa ni wati ne jano ya na wusi wo beji Yesu di Yesu wakon Okon. What's a crampony? Nani and yes, I come here with sounds a cry. Because Revelation said your person you free when you free. Do a person what tenants on tonight. Or Bantemokrana Ketria. Can Karan will be a funny person. Call Revelation chapter 12, verse 11 verse 20 say 21 and I say 20. Verse 11. What you say? Young one when near to a bonsama near densam. Akura kitwa wo yego amenipa nsunu mu twa my Ghana nyan wo twa wo kura wo tia fi so akura nka akura na ase ye de wo sesa twu wo na sesa nka nyanya me ne yentimi detective mana ka wo ena sesa de bia de ntokwa bo ma ni mu no ka wo mom na sesa ye de wo sesa atwu na akwala na tenase because ye nyana so nyanka nyana so presence nyana so wunya prison for akura bebu won ye du ko prison so bebu won School from college school fees kura wunya abaji adi. Oti ase o pardon dia yenyam djuma ansora na ye shishan control. Ada ye se aye din ni sro na Kristo ntia. Eye Krista. Asafobia. Na sore ba treat you wono so na makoli da say. Papa, we yenyam nipa. Tia srawo. Enya hwe, no se hwe. Yesu nejeja na uma omobo na senu ma me di omobo ma senu ma mebo mu bi wo sa na subati wo so age Yesu adimpo na da bia confusion akora yi ba be bo awo hunu di awurade di ni fre ni hunu di awurade ayama no wo so onye pesame nkomunya di nyame pen wo ye wo me matima kasimi si dua sira wo se atwu Ghana fo pe wo mpo wo wie na dwuma ani monyama na so wajema Ghana waje ama Ghana Yesu odi buo nipa binom odi aboa won enti ma mi jayam piano na wo sakra enyinya me ne entimi detective mana ka wo nanka ese f quick no esi wo fie ho no nanka kenka de me bie ye no ne mpon na me bre na ye bre ye keka ye this Revelation no ai what say Revelation chapter
12 verse 21 hon. There be 12. Okay, 12:11 no mama. 12 onko so anye fi di opese wotene onko so antene na me bante mi kura makatua me di bebre wo bia sene ne dwumate sort ase Ghana ha wo bia ko bibi mu a eye bayi na nyame pe no Yesu a odi ni moja abeje ye nkwakora 33 years wo wie na dwuma me se mekas de me sese me busa ye ye analysis no awa ho odi nyina ya mawurade na dwuma adwene nyansa ni nimdie eni asamado a yeko be Revelation chapter 22 verse 11 hono me say hono wa adwuma ni adwene nyansa ni nimdie enti anopa ya wutie mi wo ye teacher free wakomam de nyame de ato akoma so se faboa wo man no ye na faboa wo man no na yemfie pa ye bedi na asase so no awurade amaye ahunu awurade wa amaye ahunu wanya sa quotation kenka ama me we o say Revelation say the 7:22 kenka o say the on train no ma me mo na esa wo ya chia no o say the on train ara aha na de oye fi no enye fi ara the on train no da bi to bo ma me mo na ya chia no Sade no yare ne baba gu yitirimu dada wo kam nti sa ye bie na ye kana tipe ne hu so wati sa na tie Revelation chapter 22 verse 11 aha 11 was said here the on train no ntene ara say the on train ntene ara na de oye fi no nye fi ara ampa de on train no entene ala na de oye fi no enye fi ara na de otene no entene ala na de oye kronkron no enye kronkron ara 12 no wose hye mereba ntem na mikura makatua se me di ribre obiara se de na dwuma tie enti adwuma bia ye na sase so se ye papa se ye bone no enti wose de ontren enti se bro na afiri so obebra bro na kwagina ka kwamne ka mo newu sanso akom no na so pesa wokom a kom ni yie na bobɔ wo se de na oniama se de na kane wo ye no Emma me ye pretending a yibia na binum soso a wama dwene ye keteke obu a wasopa so engine ne ketekete ne ye da so di wachile udi na wo mu atam didi na wo medi wachi nyine besua enti GYIMIE ye nua be matu onkonkoda ewuo bia ye wuo ka bo na ewu a wawu earthquake ene bebu agu so a wawu de be ye wo abewuo bia wawu na de wo bewu ama no ne asa na tiase so wo ayi Psalm 90 ho no kan ho no ne yempon Ghana momie nsua nyame asem sa wo bia pretend ya na yedimnika di na chi me kasa wurade ani monyam sa nya na asem anka mawu ebrem nka sa mesrasrade na so no me maami bi fra me na o se maami ya fa me ba no me kasa urade ne monya me mfa ntumi ho sa me nsu bremu metimi anya bidin mu obi enti na ema me ka ebremu ya branka sa me sre Psalm 90 kan free wa be 10 verse 1 no ni empon Psalm 90 verse 1 no ma honya ha na bra ne ye de da nyankopon ene ye dwankobia nyankopon ne ye dwankobia awurade wona waye dwankobia yi dwankobia awonto aso nyina mu wode wonya momepo no na wonya nyi asase ne wiase adi na wofiri tete achichiri kosi daache achichiri ye onyankopon Oma odasani dane mfuturo na wo se onipa ma monsane emra mfuturo mu na mfirihia pem ye wani so sadako na etwamu ene anadwum dasu na etwamu ntam sa anadwum dasu nya sa ko oma wosane kose suansuo oma wosane kose susansuo what is that daye
what is said die anopa wo fefese wura anopa fefese wura wo nipa ya wie ye enipa ya wie ye no describe no we Moses and a kai Moses on say David nyuma no Samson no enye David nko ana twerɛ ye we say atifia Asamoah say wa twerɛ say nye Moses Bible Moses Bible nyankopɔn nipa Moses enipa Moses Bible sima ka twerɛ say yedi kai we ne baba wo kam so ati ase kai to aso na yi wonder gia wonder Uma onipa ose uma wasane kwase susuansu uma wasane kwase susuansu what said daye anopa wo fefese wura anopa me ne wo fefese wura ose anopa eye from efefe anwumere wotwa na etwintwam na yeresa wabufuo mu yeresa wo yemfiem ose na yahye wabufuhye no ano wode yen amumuyo asi wanim wode amumu yesi wanim wode yen kokoam bone aba wanim han no mu ose wode yen kokoam bone aba wanim han no mu ma honya hasofo na yen na nyina atwam kɔ wabufuo mu ya hwere yen fie sa asumsem bi yen frisia na emu won fi enfie adioso na se boro so a na ereduru aduowotwe na mu anwo ho ade eyo bre ani awuhuade na etwa mu ntano so na yetukɔe wan ana ohunu wabufuo ano den ayɛ ane wani bere sɛ ohu suro tie ma yehunu ye na kan sɛde tie ma yehunu ye na kan sɛde tie na yenya nyansa akoma sɛ yenua ba matwi wo kɔno no hu sɛ de wo kɔ besie ni a evening can take it kranko ansesa by onyame ene yenkrabia ewo ne nsem enti no se bibia wo nsa bekasa wo ye na sase so no bomodin fa wa ho odin nyina ye na dwuma adwene nyansa ne nimde eni asama ado ayeko wo na wadan no kaase a wo no abosom na wo gidie so wo mo a wo ma onya ya atwudi ye ni goes a wahye no eya tomo anyame de tomo no Ghana nyina di adanse nti mananya of first and last ada wuni mu abeka biem obehu say yes nti ne yaka cho so obedi Yesu bi adim asofofo bi na ase ne yema onyansasem ka na nyini na wa meka sa rof ye yakeka bia na nyame am ye nyansa oba bi betimi atena ka yi makola dwom ayi ahifa kantamanto ahifa ena ba ko kesi Baye dwuma de banu aduane ama ba meya obahua enam se nyame asem nim no wode ne ho toso nti ne ho so nti bonce at the end of the day na sukọ no mabi wahye ba ma na ma ne fra yepuku na sukọ no mabi abedi ba so di nyame asem na tete na enka wa wo fa wa de me si ade nyame de ama me obi ntime nye da because we say me nya dwuma ihunu mu obi mfa ni so mi sisi adan mu obi mfantrem ababa wa bi besi so obehisa ne obekọ ni asesa ne to ama no ya asesa ne mfro na basa ena na no ma sister bi madam fu bi amekosra na madan na ka akọ me hye o shape ni ka na mse me die yi me kura obi ka chem se me ye kase a me sai akom chene fon because die nyame aye me no mani je ho so ama wani anye die awurade aye ho a obonsam de niam bi ba bata ho ebe ye ose no na beboa wo at the end of the day no ubedi nkugu oba ye adwuma yehuna ma obi afadi so ye ma me evangelist ASAMOAH ekasa ewie ya na mo amunim ma me Agradaa so eba abonten na ono so unim se wo ka asem na asem na ntwe nkoma na obema reply ono so obema ye ma me evangelist ASAMOAH reply na chese say the evangelist mienu na omo beef no ekoso this year ne de otumi no say beef no de ano odin February nkwa amunsem edoso bebre etwiko brema na ebasa na ye nso so ya ready say ya krado se ne yeti bia ye de munsem eden ebebrew ye nkotie ensem amame evangelist mama part aye friend Agradaa ekekafa evangelist ASAMOAH ASAMOAH fa GYIMIE ne kawa no tum fa GYIMIE ne kawa no tum na fa Bible na wu so dan kwase aba na wo sole a wo se ayi mok su di konkas kakoma ASAMOAH
Okrasini atete kwa ene wani apo say wo say wo shatade na me masidan na me de kira e fa ho ban okrasini ai na wahu atade hye enne na ASAMOAH wusu wani ate wapo etienya wo na shatade okrasini wadani slim queen by force na ASAMOAH wadani slim queen by force ojimi fo ba ozi dan me ko suma bosom na me de dan kire wajimi papa ate o kasa na ASAMOAH ukasa adamu da mutum wansa ya na mumpe o Kristo ubatuma kasa wo dan na sisi ya na Kristo na ma o se ayaza wajimi papa boso la okita Bible na ASAMOAH wajimi koto Bible ne to twene wate and then I remember Reverend Dr. Evangelist Papa the original evangelist me catch us at Bible ne to twene so wajimi na unim say nyame ene hira na wo de ni mo nyam ema bosom sa bosom ne mani panya skasi dan na ASAMOAH wajimi also na say ya utwe hu free o manager and some no and some funi jimi enko na wujimi he say nobody take you serious again na ASAMOAH no it is a wajimi ya for wujimi etra ofie ene krono bona de si ye ne sister kawanu tum how the entire me ya me video no be ka say mama part oh my shoda na me boda na ASAMOAH nu mu asem me boda nu mu asem na abete say me di na temo a one who the reason tell me din atem. That ASAMOAH, I am not like you. Me this a wo. I will be Kenya me asamuwie. Emma wiasefo ebe attack o. Emma to Bible to twene. Eko twan nwan na ntwie. That ASAMOAH, me just a wo. What was here? Se woni akukudura de be nya medwuma. Se say what tonsuom. Wo de adane shoe, concass, makeup okurasini ba. A fen wani apo na ASAMOAH bra me kana nyasa sam chiro bra na me kanya sasam e fan chiro what me ti sa wo dan ASAMOAH a wo wuti bi ko kanya me sem e ma wiasefo e be akizu ma wo to Bible twene ko twanwan tamprako o jimi fo kurasini ba na wo Ghana fo kasa wo dan ASAMOAH wo be kabi wo Ghana for kasa say ya preachy I'm a Ghana for kasa emobium ya preachy I'm a Ghana for kasa now would dine ASAMOAH ube kabi as a meme de ma solid dine chere kwasia uko to 2x4 ntade togo made in the crowd betere o krasinia atete kwa ai na wasua kotidie ama wani abie ashaweni tutu ni bada na ASAMOAH ashia kotidie ama wani abie aboafunu ye wo krom ha ana small boy betam okotena buruchire na ASAMOAH ye wo krom ana small boy ebetam okotena buruchire edi wudi wo ede ne nsane na mutiri mu edi wo free fala wa ma kapre kwasiaba na wo na ya preachi ama ni pe kasa wo chimifo ba wo bekabi na ASAMOAH wo chimifo ba wo sami peobi ama na be kame me preach ho ASAMOAH wo dan ASAMOAH you get the next authority to come and speak my matter wo you try what for wo chimie no nkras sam what why say prekese dan kwamu no wo komu ayi roaring stain what na ASAMOAH wo komu ayi roaring stain o chimifo ba ashaweni tutuni o manager e manage you e kira wo kwan o Kristo ni wo betena se no wawade ama ya sha kawa abuafunu e ma omu kita Bible no omu tena se so omu mfa be ma no they all sit down for somebody to come and marry them e mani monyam hye eye Kristo dia kwa siaslen kwe ba te se wo adwamafo ayi dan ASAMOAH what the Bible ato wo e de the Bible asesa kotie o jamanfo ba te se dan ASAMOAH na wo de wo Bible afru pray akose sakotie asia wo tumi say wo mema preachi am any pe kantu be ka bi dan ASAMOAH I am not like you slim queen madam I slim queen abrewa slim queen also na wo fu so hyehyɛ niam akɔ TikTok na mrantie na bepɛw brantie ba ko befa wo kwa brochire ko di wo ehu sɛ wo twapro onsa rewo so ene obi ampe obi mu ɛna wo twa na ya wo ka
and afa wadwimu and wabetina se be preachi a me na wodi me be preachi dan Asamoah me nti se wo me nti se wo ya jinkwa Messiah Yesu Kristo no obeka ensempa no ankrofo criticize no he never come out and beg anybody. What was it? Yesu Kristo ebeka ensempa for the Pharisee to criticize Jesus. Jesus couldn't come out and beg anybody. But when Shiminti, what me be preaching ye, Eman Cranford be criticize say for you to go and beg them. Wasia, we ya come on work kuduro, and they are standing for Christ. Dana Asamoah, unka wo, would ye was in chain sling queen, madam. Shasuna you sling queen, they do trim. Now be for Bible, now be do trim. Be a slim queen, babu ashawe, what the bokronoa, if I saw so. Dana Asamoah, me say, what kita Bible, I'm an what the Bible any more to form, what the Bible at all, and the Bible was a sack of see, I will brochure, now to camera, oh, Jamie, me uncle dinye, my mean preaching ye, who dead, a showing you two need Dana Asamoah. Slim queen, I will check, Ayoka, and then my way, yes, slim queen. One way, okay, slim queen, Dana Asamoah. When you so giant, so more dear me boom hoate, more dear me boom ho. One better one say, Aunt no manager ho. I'm a manager, I'm no manager, I'm a Christo some, not respect one ho, and all do manager ho. What's ya? Who do manager? Eja ho. Who when you to me by the coming in myself? Who when you to me, Dana Asamoah? Me so one fast was saying. Sama tina busu mfie na mabokro no o sama bodie yo media si asori da yamanyame ana wa wutire nyame sumu atu nyame nyom ana wieye na kosi san wo do Bible asesa kote so we de kwaya small boy slim queen Dana Asamoah she kwaya small boy ade na no ebe fa wo ho na fe wo hyesu na fe wa ye say just say ene kotidie nti wa bodam by force kotidie ene kotidie nti Dana Asamoah wa bodam by force wasi aba na maka se betisa wo a wo preach wie na criticize wa na akwapacha wo preach wie na criticize wa na akotwa nantwie na akotwa odwan wasi afunu a shawe ni tutu ni ba ena wo yaka Kristo suma wo ka ho bi wani na premier Dana Asamoah wani breme mi preach chen me won wo sra chen ewurade afa me chen ewurade ahira me chen ena wani bre na ya wo ja wasia wa wanya 2x4 shoe ani ayi togo made u dress na o twitwa beto abonse kra wo se ento no mofra wo wasia ba 2x4 ntade togo made na wanya ani ayi shoe di concass Dana Asamoah u shoe no your friend u shoe di concass u Ghana shoe concass shoe di concass abonga shoe no wo sha so de beto abonse wasia ba wo she shoe di concass e de beto abonse na me nyame aboa me ne manya fie na me de beto abonse me de ma me fa beto abonse wo ye jimi for ate wo ye jimi for na wo Dana Asamoah me promise you say me ni wanya for the rest of your life Dana Asamoah me ni wanya for the rest of your life mu jimi na motewa mu ndwe mo ho mo so ye jimi sam ene kwase asam enko na mudi wo abetena se anya tumi ebedi me matem Dana Asamoah wo wanya tumi ebedi me evangelist original evangelist mama parts abuafunu na ya wadwe so nko na be evangelist e wo wiase wo Dana Asamoah na ya wadwe se wo nko na be evangelist e wo wiase ene nyame hwewudi ana wo do Bible akosesa kote ene nyame se ma pawo ene wo ma wo manager apamo hwe ekwan a wo manager apamo ama ne adano edam na odini nam social media wo hu kotokuo efa krowa nshem wo preach ya wo hu na wo hu bi onwo sraje from the first day and Dana Asamoah wo ma wo hu kwan ema brantie be dada wo de kotna UK na ya feel say wo be wale wo he Dana na ya feel say abrantie na ba be wale wo also wan wale wo ena okodi ufala ena odi wo wie na bedru Ghana na wo twam kekaw na Ghana fo me ma se ye mpew
Ghana for me must dine Asamoah wetchum who come conca. Why is a precase de droswo? Ghana for me must woman per war. Now we chabo who swore. Now we try your cat. Now I bet us na who preachy. Men are be preachy. Who you shy who you shy dine Asamoah. Mese mini winya for the rest of your life. Wo mini winya for the rest of your life. Cause siya. So we say me diatem. And I become me. Dana Asamoah, wouldn't say me, yan coming for you who need. You know, some me will come here, me for one chow. And I become me, and I wo, what the banshee, I be boom, Dana Asamoah will be cat. Was seer, I saw the dynamite see, a young shot. Yami Chuman me, a young shot. Now, I'm gonna Dana Asamoah, and then I read it to me a bit too. I rather to me to a so. You are no more than Asamoah evangelist again. You are slain queen prostitute bastard Dinah Asamoah. You are now slain queen prostitute Dinah Asamoah. Was CM penny ba a shower kobo two kobo was sia and only nam and our paper present as a fortune. Dinah Asamoah. One am now people present as a fortune. And you then say, well, check. And you do fala. Near about 30 minutes airtime. Near about 30 minutes airtime. I shower ye. Me mankopo shower. And God has given me TV station. God has given me radio station. God has blessed me with everything. I shower ni. What boss shower kumase? What's not as a kumase? I'm botu. I'm a urate. I'm a almost Dine Asamoah. And all their bedroom crying. Oh, shaman for. And now, obey nam a radio station, form of the shell. Kotia kitu be a Dine Asamoah who pedinty. Shall a foam. Say a mattress and I would chair mummy, or Obama, say Obama dress or that's who. Say a Ukruma tresso, say a one prama tresso, and I'll tam mattress and other shell talk. Say a tofo, I shall win it to our bebunti, and I'll tam Kalama dress, and I'll the shell to. And I never not a radio station, a TV station, so. And then Yami on party bonnet, and a mattress, if I draw him at all from Dine Asamoah 2 ni ba. O 2 ni a shower slim queen. Was see about fro, any yeti, any makeup, and now yes, I say, a poor small boy the before could do. China will sell your bar, your makeup, who your bus yes, you won't, and no deal, ye of fools will be do it. After UK, Abagana, Dine Asamoah, and a bear man is a watchanye, and when you were Chiama Ghana. Obedru Ghana, open Ghana, Melantia, and Melantia Cotia dear, and a Melantia see and Pel, and Melantia who were chum, and Melantia who yabre was slim queen, and Melantia Dine Asamoah, who tried it ready, and to a pet. And I'll call foul, nana, so nano, so bow, so would you, and I'll call find a mattress, and I declare will draw soon. And a fatty eye, and I will not make a free toy or crassini bar. I am not like you, Dine Asamoah. Menya wo, I will continue me as some preachy ye, and maybe as a four, a criticize so. Now, when to me and you know, Dine Asamoah, you couldn't stand for God. Once me and you know, you rather go and beg. And that would change giant chap on chair to change yai, pet and a rather yin on shame. If you so. That day no, and everybody in the onshine, a few so, because Bible say a toda, yenina mewurade. You can never stand for God. Which a siaba foolish woman like you. So mwa dia nyemi fie ate. Dana Asamoah, so mwa dia. And nyemi fie, e can't wait achro. Wait, and you want him away, and your first and last for you to sit on your stupid platform. So be a poor fruit preaching man, I'll preach ye. Yam some ben a winning. Our bets not say, will see, so, was see, and so, one not chaka, sin and check. And our bets not say, who be preaching, will Bible now fine a Dine Asamoah who preaching. Will Bible now fine and now preaching. Now Bible nimuno, now ya show me ding or Bible nimu. Dine Asamoah, now ya show me ding, our Bible nimu. When he bre and obey and one year and will chaya will car.
wo twe aya wo ka no bia nto wasia kotidie nti wadwane afuru manager kotidie enti wadwane afuru manager nchen kotie wo de wonsa mienu nyina afofom kotie wo de wonsa no to enyina afom kotidie nti dan na Asamoah wadwane adu manager a wo manage you Christo sumu o manage you enwoseramu also manager yi ni sa free wo so and wani magu ase and all but you can't preach again me say Bible na wo bie mu na wo di matem no na ya tro me din wo Bible ni mu from Genesis to Revelation ya tro me din wo Bible ni mu na abetena ase a and na wo kom and na abo okro no and we si fie and na wa sister fa wo jimi etina ba bia wo te wate woni wa jimi fo na na woni omo ye program fa wo jimi etina ba bia wo te dan na Asamoah fa wo jimi no usle kon ya shawe and wo twa di thread wate na ko pe prekese prekese wentia enketenkete akakaduro na fa hye wo twa ni mu wo twa na wo pese wo de kobo tutu wo twa na wo de yeslen kwen a wo bia nto no me kire waduro kona kwaya ne yebeto wasiampani ba ashawe ni ba tutu ni ba a wo wanya kukuduro betena se ade meni na wo di mi beprichi wo be di matem mepem emwe nyina edi matem a wo kwakuo emwe nyina edi matem wo kwakuo a wo nsahia wo dan na Asamoah abuafunu na wo dia wo meso wonfaso chen wo dan na Asamoah me meso wonfaso chen wo sama tira busumfie ayes abusumdwuma na ma sachira abesi asori na yamawurade tawurade asem abua patese wo ma we and your first and no last so wo GYIMIE na wo di tu kuma se wo no so wo GYIMIE no I would do two kumas one. My way, and your first and last. I say, I just say, would the dimpany phobiachi and all the politics in Tiquas, Yamini Wanum, and no politics now would be better now, Betty Matamano. Mini Wanum Piwate, Dana Asamoah, who hunt the Shantesha, who hunt to Mago, who at sea, 19 so good. Don't worry, I say, Dana Asamoah, poor funu, one Sassadoko yi funson to ma. Dana Asamoah won sasa do koyi funso ntomate wani mu den ase azuma twede Dana Asamoah wani mu nwensen se azuma twede ate wo twedompe Dana Asamoah wo twedompe wo twen kase ate wo komu ayi roaring stain abuafuru umotuo mu afu sensensan wo kan next time obatena se abedi matemo a you should check yourself before you come. Na yanya Jimmy fo bi no bi abetro sofo maame aboa Dana Asamoah no odi matem no oye hwan Dana Asamoah no oye hwan she call herself evangelist she call herself say oye evangelist and son obi be sachera aboa wo se mimi ntimi I can't judge somebody and Dana Asamoah who are you to judge me Dana Asamoah ashawe kobo tutu kobo Dana Asamoah who are you to judge me kwasiampani ba or Satuni ba uko Israel ko yadan a man nyina ko Israel enipa nyina ko Israel ko bompaye jenwosra nko ko Israel ko yadan uko Israel ko yadan ekofa broni bi en ma benya broni o ashawe who can run and now what done a prostitute Dana Asamoah you wanim na you a prostitute. Now some of us we know you are a prostitute. You went to Israel to do hook and run, hook and go. Ashaweni ba now fusu betime kodu twem. Now they be sia sorry dan. Dana Asamoah now fusu be kodu twem. Now they be sia sorry dan. Me ma ni mi twem na me di sia sorry dan no. Aya wurade na dia cheme aya uja wani bre aya ya aboa. What's a mammy nye Emma wa for what's a mammy so Nina be se me ni wenya for the rest of your life. Dana Asamoah so ni mo go and ask before you come and insult me. A chimi for obeti ni baby anama banama bedina tem. Obeti ni baby no mo banama bedina tem. Na mudi ni pana temu jia. No abats now and more pre-victim. Also bedi matem no one kokra. Also Dana Asamoah ubedi matem no wan kokra o ba o se bi du bie de obenya babie dwan yakọ kwasiampani
na ebusiafo aha ene de wo ebesi nsema etwiko brema ene onua be malemo hadike kwame amega seba sani na ade abro my notification bell no endao sene eja epostia na wonsaka na wonso wentumi ahwe enwoma e trende e wo Ghana ene amono ne enina aha ena mene wo ebesi tasene ebesi hia esemba me de bibebro Macau. Bye bye.